Pozdrav svima, dobrodošli u šesti deo tutoriala u seriji Java tutoriali za početnike. Dakle, u ovom tutorialu ćemo naučiti kako da koristite relacijske, to jest odnosne operatore. Dakle, relacijski operatori se najčešće koristi u provjeravanju podataka pomoću petlje if, koju ćete naučiti u narednim tutorialima, odnosno ove operatore ćete koristiti u ispitivanju koja je promjenjiva veća, da li su jednaki ili nisu jednaki. U ovom tutorialu ćete naučiti 6 relacijskih operatora koje ćete vrlo često koristiti, već rekao, u petlji if. Dakle, tih 6 relacijskih operatora su veće ili jednako, manje ili jednako, jednako i nije jednako. Dakle, prvo počinjemo od operatora veće. Ovaj relacijski operator služi za provjeravanje da li je vrednost promjenjive, prva vrednost promjenjive veća od vrednosti druge promjenjive. Ako jeste ovaj iskaz kao izlaz da je boolean vrednost true, u suprotnom da je boolean vrednost false. Dakle, ako ste preskočili tutorial sa tipovima podataka, obnovite. Dakle, prvo ćemo početi sa dve linije, system.out.println, system.out.println, i onda ovdje kucamo y je veće od x. Međutim, prvo moramo da definišemo, znači int x da je jednako 5, zarez y da je jednako 4. I sada ćemo još jedan system.out, ovdje smo pogrešili, znači u ovoj liniji, out.println, i ovdje ćemo staviti x veće od y. Znači ovo je korišćenje operatora veći. Zatim, sada kad pokrenemo, znači false i true. Zašto? Pa zato što je false pobrinuta prva linija koda, znači y je veće od x, znači to je netačno i šalje false. Ako je suprotno, znači x veće od y, onda je true. Zatim, imamo operator veće ili jednako, i on se obeležava ovako, znači operator veće i onda dodajemo znak jednako. Znači prekopirat ćemo ovaj ovdje deo i samo ćemo ovdje dodati jednako da bi skratili vreme tutoriala u kucanju koda. I sada kada ovdje osvežimo, ajde ovako ćemo da ovdje ćemo prazno da bi čisto odvojili ovdje. Dakle, isto će biti ovdje i false i true. Zašto? Zato što y nije veće ili jednako od x i onda daje false. X je veće ili jednako od y i onda daje true. Zatim imamo vrednost manje, i ovdje ćemo da vrednost manje, znači to je isto sve samo suprotno od veće.
odnosno veći ili jednako. Obeležava se ovako, znači, kao znak manje na tastaturi. I sada ćemo ovo prekopirati ovdje i ove znakove ćemo promijeniti u manje. I sada kada zapamtim i pokrenem, to će biti true i false. Zašto? Pa zato što y jeste manje od x, ali x nije manje od y. I zato će biti u drugoj liniji false. Zatim imamo manje ili jednako. Manje ili jednako. Obeležava se, znači možete već da prepostavite znak manje i jednako. I sada ovdje ćemo samo da prepravimo, ovdje stavimo 2 jednako i da će, znači to je ovaj ovdje rezultat, znači isto y je manje ili jednako od x i x gdje daje false, x nije manje, odnosno da nije manje ili jednako od y. I imamo još jednako, zato ćemo koristiti još dve promjenjive, znači c je jednako, odnosno još jedno promjenjivo ćemo dodati. Samo ovo ćemo prekopiramo, dakle jednako, prekopiramo ovdje, stavimo, jednako se obeležava sa dva znaka jednakosti. Ako stavimo jedan znak jednakosti, to je već dodeljivanje vrednosti, kao što smo dodelili ovdje vrednosti sa jednim znakom. Dakle, obavezno, i nemojte da zaboravite, sa dva znaka jednako se obeležava relacijski operator. Znači, dva znaka jednako i ovdje dva znaka jednako. Međutim, sad ćemo ovdje da stavimo da je cet, pošto je cet jednako 5, da bude true false. Zapamtimo, pokrenemo i evo, znači true je, to je ova linija ovdje, zato što je cet jednako x, znači x je jednako cet. A false, to znači da provjeravam da li je x jednako y, što nije, i zato će da da false. I na kraju nije jednako, znači nije jednako. To se obeležava sa znak uzvika i jednako. Sada kad prekopiramo ovdje i kada ovo zamijenimo sa znakom uzvika, onda će, sada će samo zamijeniti ova dva mjesta, znači bit će false true. Znači false. Zašto false? Pa zato što cet nije jednako x, što taj iskaz nije tačan i daće false. X nije jednako y, znači x je 5, y je 4. Znači taj iskaz je tačan, zato što to nije jednako. I evo ga, znači false i true. To bi bilo to za ovaj tutorial. Do sljedećeg tutoriala pozdrav. Posjetite naš sajt mltutoriali.com, na njemu imate više informacija o ovim operatorima. Do sljedećeg tutoriala, pozdrav!